Hese siya matong kacarang agaras. Dulu si rintik, gerani rintik ku boyor dia. Ay jalan masa hulu gebrak, uang tenaga na doang tapay. Iya. Userian ceng, bisa diwapan sambal sakway. Ay geranges coba, tadi majing ya budak ngumpul bae di ronyong bae nanyaan bae, ini nak naon jana. Ay wayaga mungkusan malah labur. Ya waun. Kayak kumpulnya wayaga asak. Kan mainin nalo papagawean ta segala nak ngaripik cawu ta ada lagi. Ay kanyut malulu ya unu becus gagawe mah. Wow. Barang akan doang lah. Bener sana segala asur kan tiap hari teh. Coba ceng. Ya gawean pang marasain deh. Asur kan, geran. Mana itu centong? Ada kan ceng? Mana yang gede? Nah. Rintik, gerani rintik, geranggos kan? Itu satu tege. Sebul-sebul tuh yang pagawean doang brak, doang candar meren sia tuh gerdare lah. Tanagaan, lebih natuin. Udah magrib. Sana dia akan agak magrib ya. Tulan gitu, ngesangges mama ini napa nak gerak kamana, nak urusan dia baik itu.